Kan dia duduk yang piti tu. Marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wastanna bi sunnatihim wa salaka tariqahum ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله
من جالس صاحب بدعة لم يؤت الحكمة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أيضا لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض أيضا رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض أيضا رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. يتي الله سبحانه وتعالى تدر ماوندو توودو سريدو حندو يتede yentori yo juuli enelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo nuli e meɗen saabu yurmede yo juuli e sahaba ɓen fou o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawata kan dina jokkuɗen allahumma amin. walli fiɗon ɗo yo allahu yurminen yurminamo o eggi ɗo konngudi ɓe karamakoɓe sunna ɗo tabi'ina en e tabi'i tabi'ina o fuɗɗori Sufyanu Thawri oɗo ko minal fugaha'i andiraɗo wawugol yaltingol dalil ma wajul istidlal e nder dalil. ɓeɗo fof woni fugaha'u al iraq ɓe innaɓe ahlu ra'yi. o wi'i kanko Sufyan man asga mo heɗori bi udhunihi noppi mum ɗin ila sahibi bid'atin jom bid'a o ari woni heɗagol mo tuɗanamo noppi haraja hara o yalti min ismatillahi e ndenka Allah hoggo Allah gon o yalti e mum ɗin yo andu hande kadi no wayi wasi tawi hoggo hawtanama hoggo tawa toreji no ka nder hoggo toon bantara no jeeɓi hoggo ngon noon hawte tawa daabeji ñaamoji toore no takko ɗon kusi Allah dandi mana muɗum si on tigi o woni e heɗagol yimɓe bida ɓen karahan o ronkata ƴettoyde gokkunge juuɗe maɓɓe ma ɓe waɗa ha o sikkito ko wonno e mum ko wa wukila ilayha o bakide yani o wattide e bidaji ɗi wukila ilayha yani tawa joni o heedode iwa hakkude makko e bidaji ɗi ɗum ɗo yani wonande jarribiɗo tawa e konngol kongol gonga yani ɓe innayi Allah dandi ɗum hebbugol wosi ko haɓɓi kullo fof tan wowlira noon mana mum a ƴetta e sabuji ɗin fiya daɗo si a yahi a darike ka fitinaji ɗin woni ɗon a wi yo Allah danden fitina Allah accidete fitinaji ɗin ɗon yakiluka ilayha no hulɓini ha feƴƴita wota nanu wota heɗo wota jentito sakko na goɗɗum yana ka ɓernde ma toon o addi konngol ɗimmol ngol ɗo konngol ngol Dawud ibn Abi Hind filli o wi o eggi ɗo o wi Allah wahyi e Musa ibn Imran sallallahu alayhi wa sallam wonde Allah wimo la tujalis ahlal bid'i wota jooɗude yimɓe bid'aji ɗum de ɗum ɗo annabi Musa wona wolnede ɗum min ulil azmi min ar-rusuli Allah no hajjindomon haɗamo ta jooɗodude e yimɓe bid'aji ɓen sabu fa in jalastam si a jooɗode e maɓɓe fa haka ŋaañi fi sadrika e ɓernde ma nden shay'un hunde mimma yaquluna ko ɓe wi ko ɗum ari ka ɓernde ma ŋersi ka ɓernde ma ha a jaɓi ɗum oko bibta a hippoyte finari jahannama ka nder yite jahannama sa jooɗi ke ɗon ɓe wowli ɗon ha ɗum ɓernde ma ne ƴettoyi ɗum hara e feere ma boni ɗum ɗo ko annabi Musa o addi ɗo konngudi Fudayl ibn Iyad e yewtina oɗo ko min az-zuhad min al-ulamai an-nadirin e ko karama ko ɓe tawta sifa mum ɗuuɗa oɗo o wi man jalasa sahiba bid'atin mo jooɗodi e joom bid'a lam yu'ta al-hikmata o okkatake ko wiyete hikma ko hikma ko heɓugol gandal anda kadi no hutorta gandal ngal noon ani heɓa gandal arsike kadi hawrodirgol e ko gandal ngal wi ko hara ko ɗum o gollata fayin o wi'i
la tajlis ma sahib bidatin tajodo de jom bidade fa inni akhafu an tanzila alayka la'natu bido hulita kuddi cippo e hore mada sabna jom bidaaji go kongudi be wolten haran hulbini ta kuddi Allah yano e hore on tigi joni yennugol be sahababe yennugol sonnabe na laado dum ko bidano wiigol alqur'ana na ko timmi dum ko bidano sa jorde yobe qur'ana alqur'ana timma haran hulbini ta kuddi Allah yano e ma وروسي الله سبحانه وتعالى ويتو ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار تاون تيغي باهودو تاو جودو تاو يادو تاو ليجور ebe toñobe sakko yite me mawntigi ko dum woni mana hala makko kam o wi kadi fayin man ahabba sahiba bid'atin mo yidi jom bid'a ahbata Allahu amalahu alla bonna golle makko de si tawi bid'a on ko yaltinay do diina o yidirimo kadi sabu bid'a on mana haray so yani so on tigi yidi bid'a o yidi jom bid'a e hore on bid'a don haray hulbinani mo ha ta Allah bonnu golle makko de wa akhraja nur al-islam min qalbi o yaltina jal an-nur al-islam jalben l'islam den ka bernde on tigi o wi kadi fayin man jalasa ma sahib bid'atin fi tariqin mo jododi e jom bid'a e kalawol fajuz an yawtu rewtu takkoyo fi tariqin ghayrihi e laawol go harnangol odo e jom bid'a on ka jododi don anno foko rentingol on jom bid'a tabattum ta on wadu deba munagasha few be jogi jibi libiji ani ko dum rubda bita ko yimbe jogi be shubhat e shahawat ko dum be jetta be liba nuwa yaho yaina adun do no mi famanal dum do de hara fere mane fuddike bonde الشرح في لا من قول دو أرادون قول سفيان الثوري كونغول أو يسبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم ومصاحبتهم أو أتنوك أن يوتقول في دوغول يمبي بدع بن دوغا بورتو بفيو أنغال جورو دوغول إمابي أنغال ود يا دوغول إمابي تيكو نيرا إمابي فمن صاحبهم وندي إبه وأصغى إلى أقوالهم وهدي كونغو دي مابي دي ولم ينكرها أو يدالي دي هلك معهم وهلك دا إمابي فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع دغناكي ما كهيرو دا جونا نوبي مادي يمبي بدع بي وتستمع لهم هيرو دا بي وتقول إبيا أنا مؤمن قوي الإيمان منكم يقومدين دو ليمان وانكاد نجوكي دولي وعارف بالعقيدة من عندي عقيدة ولا يؤثرون فيا بواتابتها من نو من دفت عقيدة منكم كلية الدعوة كتوم يالتي من ولا تعالى من عندي دفت كاري فومي جانجي تاويل هذا غرور نكو دايننو قد يفتن الإنسان neɗɗo wawi heɓde fitina no fitine falbuɗo anhu woɗɗitagol ɓe wa adamu samai aqwalihim wasa heɗagol konguɗi maɓɓe albatilati bonɗi ɗin ismaton ɗum ko hoggo koko hiwata ko ndenka amma isa asgayta ilayhim fa innaka hariyun an tuftatana ma'ahum amma sa heɗi keɓe a joɗodi e maɓɓe haray an hiɗa handi haray hawnaki nde heɓata fitna wonda e maɓɓe hariyum koko foddi ko hani ngaldina haray an tuftatana ma'ahum nde heɓdita e fitna maɓɓe ko yani maɓɓe o yana e hoore ma qawluhu wa wukila ilayha yani ila albidai li anna man itasama billahi asamahu llah sabuna mo jogitike ka Allah ɗaɓɓiri Allah yo Allah reeno ɗum Allah reenaymo wa man istama ila albidai fa innahu hariyun an yuftana biha mo heedi ke bidaaji ɗin haray hawnaki no waawi ka o fitinore ɗi bidaaji wa yukalu ilayha o wattide e majji wa yakhruju min ismatillahi azza wa jal o yalta e ndenka Allah kiwal Allah o yalta e ɗum no fes o yalta e hoggo Allah ngon wota on tigi ɓatto ŋatata ta ŋuru no siññini ŋatata ta ɓanno koye ngal de no ndu tataata ko ndu siññini kon ndu ŋatata
ta bandu non koyngal ma few ko dum woni to yani al hayatatu wal hadar yo neddo on rentido neddo on hewido kala ka tawata fitnaaji no weebiti wota yawdo woni ko fitnaaji bidadin woni ko fitna jawdi woni ko fitna rewbe woni ko fitna bakkatuji awiga no min mi yara dum e gore bambe be yara ko no mi yaay mi jodo mi yarata awa sine boy tum seytani ne jodi ndari an ede jodi do be do fuppuno wadno an ko ko mojo goy anga fina ay nay adeno gotum tu kono ko hande tun non awa gasi kawti suttiro ko gokku yarta seytani no boni si Allah hiwali ma seytani mo jogi dole no wodi no rewirta o multire ha o dayne o famina dum do joni dum do kono an kadi be do wotere tun an kadi sa hedi ke be hande do tun dum ko non lorrete jono jentoda ko be dum manato ko anda kambe kadi ko honno be woni mul ya berne mane wona wadde sikki sakko nda tawsi go be wolta ko ndara be o be jogi be doctorani ndara be no wawi i'rab wawi lugha wawi mantiq wawi dum do vraiment be menen ko be yimbe wiata do tawn tigi hedo be min be famanali kono yarata gokku ha to jabu bihim ha wiyadabe no wawi kadi e fodoreji ko woni ton ko hadisaji lowdi ko be hutorta ko bure ko ne mun ko do wonki jiñanay ka baraji duudi tawa golle duuda joddi busse ba golle dum no wela neddo dum no wawi dayde on tigi ha yuftata no o heba fitna dum non wota batto ta hedo few e jangino to wobbe sibe nani be bida be no dum no be udda noppi ha be feccano sani andi mun dum qawlu dauda ibn abi hind gol kongol makko do kankadi o wi hada dum do marwiyun an musa alayhi salam gol kongol do ko filla ko e annabi musa alayhi salam anna allah awha ilayhi wonde allah wahiye makko la tujalis ahla al bid'ah tajodde yimbe bid'aji ben dey hada o do non wa huwa kalimullah o ko yewtudo e allah musa yewtudo e allah nan do hito allah on direct yanhahu allah allah no hadamo an mujalasati ahli al bid'ah jordugo le yimbe bid'ah wal mukhalifina e lundibe sunna ben himo hada ben li annahu sabu ko hani andugol ko hariyun no hani no foddi idha jalasahu so jorde mabbe an yata'athara bi yunde be watta batte mabbe o battinora be fa kayfa bi ghayrihi ko honno yida non e goddo gomo wona musa yewtudo e allah jeado e burbe teddude ben ka allah e nula ben annaba ben jowo ben hay o do allah no rentina mo wota jododo e yimbe bidda ben de ha enen kan itti sikke idan ngatata wota nguru nani qawluhu fahaka fi nafsika shay'un mimma yaqulun hadha huwa al-khatar ko dum do woni danger o ko sabrun do tigi rentina wota jododo e mabbe annaka no an idha jalasta sa jododo e mabbe wa samita kalamam anani hala mabbe kam fa innahu yahiku fi nafsika no wawi ngaanyude ka bernde ma e ka wonkima ngaanya to aw gadi yahiku fi nafsika shay'un minhu ma no wawi e goddum imma hala kam fo ka yana ka bernde ma den jetta ma yoga e hala mabbe kan yana ka wonkima kin jaba fala ta'tamidu ala quwwati imanika aw ilmika wota tuginor dolnugol limanu ma on ma dolnugol gandal ma ngal e dudugol gandal ma ngal dogu pottoda li annahu indahum zayfu sabuna kambe hibe mari ton ko woni mere ko pira zayf ko wa'intinna enna bayna nubudu muzayyafa ko phobie ko nubudu muzayyafa wiyete zayf hibe jogi fo wonde non fonye colli wela sendirde goy se anda moƴƴi a ndara ina ɗum ɗo fof ndaru gabbere fof no nandi ɗum gaccimi ñama ɗum yandi
wa indahum tazwirun hiɓe jogii fenugol wa'intinna ɓe jogii ɓe adday hadisaji tawa ɗi ala la dimama laha wala khitam hadisaji ɗi ala ɓoggol ala tongol ɓe adda nelaɗno maki hunde kaari hayre kulle jemma ɗum waɗa ha on tigi waɗa battinora ɓe wa indahum kalamu ma'sul ɓe jogii haala waka wa njuuri haala welka ɓe ndaara ko welata neɗɗo kon ɓe wola mi neɗɗo so tawi hulata fenugol o waɗa ihlas o laɓɓinana allah ko faala tun ko convaincugol yimɓe pooɗa yimɓe ɓe hare no hulɓini ha wa indahum asalib hiɓe jogii noneji façon ji haala kaɓe rewanta on tigi haa ɓe hettamo fa alayka an tahdara minhum no fayimande rentoɗa ɓe rentoɓe dey potto karamo ko jogo toon komi yahi misra ashar mi yehi miɗo ɗaɓɓita ɗon defte ko yowodiri e bahthwag on tawi ɗo karamo kojo goɗɗo ɗon o inni laallaka jiita min saudiya minni naam ayti jamia islamia salafi antum jamiduna ala nusus la tafhamun خلي لا يغسل مخك tabe lotu ngandi andi ko yimbe jog ani ko nususu jini ndoga tun ko dum be nangi be jogi dom be wa be jangata be fama der ton tigi der ton be anda ko gundoji nasuji di kambe be jetta ton hore ga be jogi to woldu haala sanni arabu ndo woltane masha Allah kono ko wete aqida salafiyya kon dum no woditimo sifa ɗum si tawi on tigi o yani allah fabakimo o yani ha ndar vraiment ɓeeɗo ɓe no andi mantique ɓe no andi ɗum ɗo ɓe no andi ɗum da wasi allah subahana taala wi wa idha ra'aytahum si ayi ɓeeɗo tu'jibuka ajsamuhum ɓalli maɓɓe ɗin ngalɗinte ɓalli ɗin no laba jogii darnde no foti wa in yaqulu si ɓe wowli kadi tasma li gawlin nanay konngudi maɓɓe ɗin hakken konngudi no weli no jogii yani asalib no jogii façon ji no ɓe wowlirta allah no rentina nelaɗo on tigi e konngudi naafigi ɓen wi fahdarhum rentoɓe o wi humul aduwu ko ɓe woni ayɓe ɓen tigi fahdarhum rentoɓe gatalahumullah allah huɗiɓe anna yufakuna kalawo ka ɓe firlitori kalawo ka ɓe yaari so tawi hay nelaɗo allah rentinimo konngudi ɓe yimɓe philosophe ɓe welɓe ɗenɗe jogii darnde no foti no ɗumanni no weli haala nelaɗo rentinama heɗagol ɓe enen luttuɓe gi tesigel ɗo no waywa ko allah wahi e moussa ko no nandi o aya ɗo e ko allah wahi e moussa ko no nandi fala tasahal ma ahlil biday wota ɗatinkinno dey wondude e yimɓe bida ɓen wa tastamia ilayhi heɗoɗaɓe aw tajlisa ilayhim ma joɗanoɗaɓe tawa ɗum dey a yiltoɗo tawa fayda finde ma nden dirti kala mo jottoɗa takko mum heɗoɗa etto taw hara oɗo ɓeydete limanu ɓeydete finde sellude wona ɗuɗugol ngol tun ko sellugol ngol finde nden selli golle luttuɗe ko ɗefanɗi o ko ɗefanɗi inchallah allah waɗa e barke muɗum allah jaɓa kadi tata mon ɗum konngol Fudayl ibn Iyad ko wiɗon man jalasa sahiba bid'ati lam yu'ta al-hikma ay hurima min al-hikmati wal hikmatu hiya al-fiqhu fi dinillahi ko wiyete hikma ko famugol dina allah kam falladi yujalisu ahla al-bid'i omono joɗɗa yimɓe bid'aji ɓen yuhram min al-fiqhi fi dinillahi o gubatan lahu o ɗalete o katete o haɗete famugol dina allah faamu selluɗo on ka lettugol mo ɓay o suɓike jorɗugol e yimɓe bid'a wona joddi makko ndin aljazaa min jinsil amal o ronka faamude dina faamu selluɗo wani no woodi ɓe ni peewal e finde sellude ko allah arsikata ko ɗum sa heeɓi yetto allah moƴƴi ɗum woni jannguɓe haa yuuli janngi fannuuji haa kala fannu ka naɓiranɗa ɗo no hunji kono ka aqida hara aqida o sallam imma ko karama ko maɓɓe ɓe ƴettuno ɓen ɓe ƴetti ɗum kamɓe kadi ɓe gomɗini ɓe jaɓi ɗum ma fina tawaji
shingitiijo no Madina no o fatagol ko mi woni Madina on tenen duuɓi 4 mi ganta kulliya o faati ko bahar no fanɗi e o zamanu men ɗo hunjiiɗo ko hunjii ko kala ko jangete ko fof mo hunji ɓayda kono aqida on ko aqida ash'ariya sufiya jogii gandal ha kono gandal ngal Allah hollaali mo ƴettugol finde sellude nde kanko Cheikh Moul Bas ɓe jooɗode yaroki kono jaɓanano idan si a heeɓi finde sellude yettu Allah marade en finde o tawa weeɓutude ka yimɓe bidaji ɓen nayabu ndun ɗo qawlu Fudayl ibn Iyad la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'natu لأن صاحب بدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ sabu jom bid'aji jani ɗin cippoto e maɓɓe lette ko honde e ko honno e ko honto ko Allah andi tikkere Allah cippoto e maɓɓe zaygu oñegol accintinne laawol peewal ɗum ara e maɓɓe ɓay ko ɗum ɓe suɓi fa yukhsha arayno hula an yusibaka nde heɓete shay'un hunde mimma asabahu ko heɓi kon o wonduɗo e bida woni hada qala jalla wa ala ko ɗum wasi Allah tedduɗo towuɗo on o wi'i wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا سي بن جنب آية جامن نجودي نولة خوض وولا كو عندي كو عندا آية جالله القرآن دليل جدين نولا نناتي كدينا نولي نفاني راو فأعرض عنهم دورو بأن جوكو لا علما taɓatto ɓe dey ta jorde maɓɓe dey ta heɗo ɓe dey hatta yahudu fi hadithin gayrihi haa ɓe ukkoyo e yewtere wonde go hara naafi jumpugol ayeji Allah ɗen jalkita ayeji Allah ɗen wa imma yunsiyannaka cheitanu si tawi cheytane yejjintinnima ha a jooɗike ɓe fuɗɗike wolde fala taqudu wota a joɗɗode ha e maɓɓe hannde kadi mbaɗa dicra ɓawa andutugol ngol ma algawmi zalimina wonde ɓe yimɓe toñoɓe tawi a jooɗodi e yimɓe ha ɓe ukkike e ɗin haalaji immo wiya molet nangalama yaha immo ƴetta paɗo ma yaha wa qala taala lil muminin Allah tawɗo wiyani julɓe men kadi وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم قد الله تشيبني هور مودم في الكتاب كدفتره أن إذا سمعتم وندسي أنني آيات الله آية جل يكفر بها هيدا يد ويستهزأ بها هيدا جل كته لوادي أوام تسابوته فلا تقعدوا معهم تنجر دم بدي حتى يخوضوا هابي ناتو يبي أكو في حديث غيري يوترجو هرنا في جل كتب الآية جل يد si tawi le on andi ɗum on jorde maɓɓe innakum no onon idan on tumati misluhum hara on wayo maɓɓe on foti wowluɗo on e heeɗiɗo on si tawi o heeɗike o gomɗini hara ɓe foti inna allaha tabiti wonde Allah jami'ul munafiqina ko moɓidiro nafiqiɓɓen wal kafirina e heferɓɓen fi jahannama kayite jahannama jami'an ɓe fof o hiɓɓidira ɓe toon o bugo on tigi ɓatto وهذا رندو فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء دو رنتينغول جودو دوغول يمبه مجره يمبه بلede ومجالستهم جودو دوغول مابbe ومصاحبتهم وندوغول مابbe والاستماع إلى كلام هدغول حال مابbe كان أو قراءة كتبهم ما كان وري جانغول دفت مابbe den تناتو دون few terto عليك بالابتعاد
نفايما وقت تقول عن هذه الأمور دي بيجي دو والله المستعان كالله ولي نوتيرو الذي يعمل هذا الآن من ورد جوني يقولون عنه بأنه منغلق وكسوكي دو كفرمي تيدو ومتحجر وكواودو حيره كيورو دوكي فامتا كانيوم وعنده شك في الناس اولو سكتي يمبه الى اخر ما يقول ها كاتيكا بيول تون tawi joni an herata ko yimbe bidame ayade ta e mabbe jor ta e mabbe ande jokki cifol ma ko mo fermi o neddo udditoto a hedoto yimbe ben a waɗa ɗum ɗo no ko noon wawi hayre famata mo fermi gandi ala terto kanko mo yimɓe fof mo sikkiti mo sikki kanko tun woni jokki laawol halas tertoɓe wowɗum jokku haaju ma joyi ɗon konngol Fudayl ibn Iyad ka wi man ahabba sahiba bid'atin o wi fa hariyun no foddi an yuhbita Allahu amala hunde Allah bonata golle makko ɗe hada wa'idun shadidun ɗum ɗo ko kamba tiiɗuɗo hususan tentinino ida kantil bid'atu mukaffiratan so tawi bid'a on ko heeforɗinnowo jommum fa innahu gadi yastahsinu kalamahu no wawi on tigi o moƴƴina haala maɓɓe ko kaɗo haala ɗo ɗum ɗo min ko minan ɗo ko min mi yaali ella e ɗum subhanallah wo shirka oke shirkuji maɓɓe kufra oke keferagal maɓɓe fa yahbatu amaluhu golle makko ɗen nde bona si yehi ha tawi shirkuji nin on tigi nayi non min ɗum ɗo ɗo min vraiment komi yi ɗo kon komi nani ɗo kon min ɗum ɗo min mi yaali ella e mum la bas kara e feere on tigi boni wa hada min babi tahdir ɗum ɗo koye dambugal rentingol fal insan la yujabu bi nafsihi neɗɗo wota haaw hoore makko ta o yi hoore makko wonde ɓuri makko ala aw yadunnu annahu la yata'athar ma o sikka wonde kanko goɗɗo wata wadde batte makko hande kadi c'est fini la fal insanu bashar neɗɗo ko neɗɗo tun yani wona hiwaɗo wona renaɗo mo faljata no wawi ɓurɗo fanɗudemo e gandal e ɗuma waɗa batte e makko wola haala tun on tigi ƴetta kan haala ɗon jeego on قول فضيل بن إياض من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجوز في طريق آخر حتى في الطريق هيك لاول إذا رأيته في طريق ستايم ولاول مجوكين قول لاول دو لا تذم معه تو يادو دي تو تيكور دو e konto yato mene ya do kindia no seno den do utan non laawol utani haala kono wiida e hunde kaari be no wiya mene meden jokki bida accu mi yeto ma non menen ko be jokki menen ko ni e ni menen ko jante ko inde Allah ko men wiyata ko la ilaha illallah ko men wiyata ko ɗum ɗo e ɗum ɗo tayade makko wala tusahibuhum wata wonde e maɓɓe de fi tariqi e laawol wo fi safari e setoyaga yuathiruna fika no wawi ko ɓe waɗa batte e maɗa fa ayna alladina yadhabuna ma almubtadi'ati ko honto ɓe wonɓe yaadude e yimɓe waɗoɓe bidaji ɓen wa yusahibuna ɓe wonda e maɓɓe ɓe hujjati dawati yoni hujjinorgo wonde awa ay ko dawa ɓe wona yaade menen kadi min jokkuɓe men fof min waɗa dawa woni ɓari ndar ɗo ko jamaat tabligh tawi neɗɗo ko bida o jokki fa hay si tawi piiji goɗɗi gono tohimo hawrodiri e sawaba kono ɓay tongimo jokki bidaji nder toon taw yaadude so on yaada to ɓen a fewndike hunde kaari waɗe hunde kaari si tawi on wondi a wiya nga watta vraiment onon ɗo en koyne wondi kono joni awa wone ɗumanɗe tun ha tuma howtuɗen ko nder ɗum howta bidaji maɓɓe ɗin wonu ka laawol feewngol woɗɗitoɗa kala ko tawata ɗum ɗo waɗa ha oñoɗa قال المؤلف رحمه الله وقال الفضيل ابن إياض من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع الله أكبر فضيل لا يجامل أهل البدع وأنا نتابع مجاملة نافقة قال لا تنفس كصراحة وي مماونني جون بدع تدنيمو توني في مكة هراي أولي في يربنغو سنة
ani do bida teddinima mawnimo dow kasa yimɓe yiya an ko mawnidama ko ginna andarale dow ɓe ɗo ay kaare no teddiniɓe no mawniɓe ha hara a yirbini sunna o wi mo moosani waɗowo bida haray o foygintinni ko Allah cippini kon e nelaɗo sallah sallam ko waɗi ko sunna o hana weltorede ko sunna hana teddinede ko sunna hana ɗum ɗon fof ko jon sunna no o way wonu way haysi ko miskino haysi o mara hay fus sa mo weltanomo mo sammo hiwromo andimo wonde ko onon on eyo o wimo jombini mo okki e tedduɗo mo gon karima no wayra ko ɓiɗɗo ma no wawi bandirawo ma no wawi yayama hono karima mo ƴettiɗo mo fewjata fiimum o okki ɗum jombide a haray o taƴi enɗan on sonnajo ɗon ha ɗum no wodi waɓɓe ɗum niisi ƴetta ɓiɗɗo muɗum okka shi'aru no wodi waɓɓe ɗum ɗo jon noon o ɗayniraɓe no non mimi akkitay ɗum o yeyta no hay jiwon tigi wattamo shi'ayaga wattamo e nder shi'ayagal waɗi dina ka ala waɗa metta jokkude a yetti ɓiɗɗo ma jiwo ma a joni a okki ɗum jom bida haray ko an taƴi enɗam mana a taƴu enɗan ɗan a waɗali responsabilité ma a waɗali o wimo jokkiti fure waɗowo bida jokka ɗum surroygol haray o sertata e tikkere Allah ha o arta si tawi bida on ko bida yaltinowo nder dina Fudayl o wi kadi fahin o wi man jalasa ma sahib bid'atin warithahu al-ama o jooɗodi e joom bida o wumay kisam wumugol naade e gite ɗo ɓernde nde wumay Fudayl o wi kadi fahin o wi akulu ma yahudiyin wa nasraniyin wala akulu ma mubtadi'in o wi mi ñaamiday al yahudujo mi ñaamiday al nasarajo kono mi ñaamidata joom bida wa uhibbu an yakuna bayni wa bayna sahib bid'atin hisnun min hadid o wi miɗo yiɗi hakkude an e joom bid'a wona hakkude amen tata janɗe tata hisnu hara ko mir janɗe waɗa mir on hakkude an e joom bid'a fala ka waɗa wayla puisque aɗa yahudu jo ɗa andi mabda makko hay hunde ko kafuɗo ngala an nasarajo on men kono joom bid'a no wonto nokkelo goo ka tawata yi ɗon kafi ko ɗum waɗi sa renaka waɗa e battema o wi kadi fahin ida alima allahu min arrajuli annahu mubghidun li sahibi bid'atin ghafara lahu si Allah andani neɗɗo wonde himo añi himo tikkadi joom bid'a Allah yaafo toon tigi wa in galla amaluhu haysi golle makko ɗen ɗuuɗa nam wala yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa nifagan o wi jon sunna wonata tawano mala'a almumala'a ani ko waɗugol mudarat o jon sunna te ko ndirta e joom bida waɗda makko nafigiyagal waɗna makko mudarat si wona hara ko nafigiyagal wa man a'rada bi wajhihi an sahib bid'atin mala Allahu qalbahu imana mo ɗurodi yeeso mum gon joom bida Allah hebbina ɓernde makko nden gomɗinan wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allahu yawma al-faza'i al-akbari mo ñaaɗani intihar ko sonkugol ñaaɗalngol mo ñaaɗani joom bida Allah holnaymo e ɗenƴere mawde nden ñande darngal ɗenƴere mawde al-faza al-akbar ɗenƴere mawde nden tuma yiite ngen adda hinge fura ko ɗo woni ɗenƴere mawde nden wa man ahana sahiba bid'atin mo hoyni joom bida rafa'ahu Allahu fil janna Allah townamo ko aljanna 100 darajaji temedere fala takun sahiba bid'atin fillahi abada fala takun sahiba bid'atin fillahi abada wota a wonu wondowo e joom bid'a ha poma few intaha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad الشرح الفضيل بن عياض كويد من أضرب صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام لأن البدعة ضد الإسلام سب بدعة كون بين الإسلام نواي جوني
was sikel pesirde ɗiɗi si tawi a ɗoytiɗo no wayi sa ɓeydiɗo yani sa ɗoytiɗo tun hara ɓeydiɗo sa ɓeydiɗo tun hara ɗoytiɗo si a ñoƴƴiri ka bid'a hara fogintinni ka sunna ka kono way fa ida shajja'ata almubtadia si a suusini encouragé joom bid'a fagadi a anta ala hadimi l'islam hara a walli fi liɓugol l'islam o li anna al islam huwa sunna sabu l'islam ko ɗum woni sunna o wa sunnatu hiya al islam sunna ko ɗum woni l'islam kama sabagan wano atta noon yewtoɗen fimum falwajibu al insan ko waɗɗi neɗɗo on alla yu'azzima ahla al bid'a ko taw mawni nde yimɓe bid'aji ɓen wala yamdahu wo taw mantuɓe wala yusni alayhim wo taw jarnuɓe wal an joni noon kama tasma'una won nanirton noon min madhi l kuffari wal yahudi wan nasara mantugol hefer ɓen al yahudi an nasara wathanai alayhim jarnaɓe wola moƴƴereji maɓɓe wa annahum ashabu taqaddumi warruqiyi wal hadarati kamɓe woni jon yarugol yeeso développement e ƴawgol dow civilisation wa annana mutakhallifuna enen julɓen en iwtiri ɓaawo moƴƴino wa mutaakhiruna hiɗen tardi ila akhiri ma yaquluna ha hatta ka wowli hada min ashaddi nifaqi wal iyadu billah ɗum jeeya e naafiqegal ɓurgal sattude ngal allah danduya qawluhu wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzala allahu ala muhammadin li anna almubtadi'a mukhalifun lima anzala allahu ala muhammadin sabuna waɗo bid'a on himo lundi ko allah cippinenelaɗo ko fa iza tabassama fi wajhi si tawi o mosanimo mum basita mahu himo wertanimo fa innahu yakunu kadi khalafa ma jaa fi lkitabi wa sunna min hajrihim haray o woni o lundike ko ari kon ka deftere allah ka sunnenelaɗo min hajrihim e taƴagol ɓeɗo tertoɓe fes wa bugdin e tikkangol ɓe wal ibtiade annuge woɗɗitagol ɓe wa adami rida annuge wasugol weltanagol ɓe e hoore keferagal ngal lenal ibtisama yadullu ala rida wal imbisat maahum sabuna moosugol ko tindinta ko welaye sa mosani goɗɗo ko holliɗa weltorimo si a fontanike goɗɗo e yewtere on yewtere fija jala ɗappodira ɗum holli wonde himo wele nan wonde noon التوافق في الظاهر يدل على التوافق في الباطن wonde yaasi ga on jogodirgol nanodira tindira wonde kadi nder ga kadi no nanodiri neɗɗon koye watta yila naam heferɓe e wurida e maɓɓe e wiyata na e wurude e maɓɓe kono si hewti ka diina lakum dinukum waliya diin onon ge diina moɗon menen ge diina men almasalih almushtaraka intérêt ji kafaɗi ɗi no wawi gollidede na yalla kono giggol ko neɗɗo yiɗata goɗɗo sabu diina kan o welire sabu diina ɗum ɗon ko julɗo tun handa yiɗde ngol giggol ɗon ɗon tugo yiɗugol o ɓayi lan jogui intérêt makko emo jogui intérêt an ɓero giggol intérêt ɗum ɗon yalla ala joganinoma intérêt o woni julɗo wonna julɗo ɗum haray a jonitamo ngol giggol ɗon kono yiɗirgol diina ɗum ɗon ko julɗo on tun hanuɗa yiɗude qawluhu wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha alwajibu ala man indahu mawliyatun ko waɗɗi on mo tawata no jogii ɗon mo o heedodiri e muɗum fi resingol bintum woni ko ɓiɗɗo makko debbo a uktum ma ko bandirawo aw man yatawalla agda nikahiha ma kala mo tawata ko kanko hendoto fi humugol dewgal makko ngal no waɗɗimo an yahtara laha al kufa alsaliha yo suɓana mo yerodiraɗo hara ko moƴƴo al kufa ko feppodirɗo hara ko feppodirɗo e makko ka daraja ka diina hara kadi ko moƴƴo qala sallallahu alaihi wasallam lalallah maki ida atakum si ari ka moɗon ƴamal man tardawna mo weltorɗon diinahu diina mum wa amanatahu e hoolare makko nden fa zawwijuhu resinemo si ari ƴamugol ka mum mo tawata hiɗon weltori diina makko kan hiɗon weltori hoolare makko nden haray resinemo illam tafalu son waɗali ɗum o neɗɗo mo diina muɗum weltora mo hoolare mum timmi mo jikku mum moƴƴi o ari
sabu angal moye makko on o kalimo illam tafalu sam wadali takun wono e fitnatum bone fitina fil ardi kaleydi wa fasadum e bone kabiru mawɗo yaha wonde occasion jigo si feƴƴi ɗi artata yawata artude jiwo on jooɗata ɗon ni ma ha o heɓira ɗon ni habbi jogiiɗo import export jogiiɗo darnuɗo ene ɓenno dar ene ɓe ko oto ɓe ardi ka ko honno ɓe ardi ɓe yiido de ɓe jogii oto oto wi garangiɗo do ɓenno mari suudu ko kippe ɓe mari mo naati ɗon hara o wuuri tawi ko ɗum wonti men daarude o ndaaraɗi diina kange hoolare nde nge jikko on haray ko probléme fa ida lam tataharra li mawliyatika si a ɗaɓɓitali taharra ko ndaarugol moƴƴi yurno e mo halfinaɗa resingol on a ɗaɓɓitanali mo almardiya welaɗo weltoraɗo fi dinihi e diina mum o amanati e hoolare mum yahsudu heɓoyto fasadum bone kabiru mawɗo waɗi no wawi okkoyama goɗɗo goo tawa on ko piigol mo hirade e joƴƴa yennida on wattida on fof ɓiimo ala hay ka iwi ɓiimo ala hunde kaari ɓiimo ala ko wawno fesa ha kono o ɓanto ndara hino karoje hino oto hino ko ɓuuɓi hino ɗum ɗa ɓe nag hey kori muñño haray woni bone hayso yatazawwaju ha wahidu min ahli nifaqi nokku ko tawata jombo yaymo goto e yimɓe naafigi aw min ahli bida e ma yimɓe bida fatadillu maahu o majjita e makko no ko waɗi ko heewi kon sonnajo ko diina modi makko kan o jokkata si o yiɗi modi makko ko diina ka modi makko woni o ko ɗon kadi o kankadi ko ɗon o jippinta barki wawi tawa jiwo on noon haari mo buumi mayi mo tiggi o yahoya okkama ɗon ndaara jawdi e piiji goɗɗi goo okkoyama ɗon on waɗa ɗon nebbunerum ɗon ha o jomba mo ɓe suttodira awa onnamo goɗɗum tawa hande kadi to wona min noon ngol buumagol ɗo min mi yiɗa ɗum goy yaara ɗon seeɗa ha nana o buumitinoke o buumitimo amin jaɓitaymo oye baba jaɓitana ɓayi on anduno so okkuɗon mi tawa ala ko waɗa woni fitna woni fasade ɗum no waɗude wallahi no waɗude watakunu anta sabab fi dhalika haray ko an woni sabu ɗum ɗon qala wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi saqatin min allahi hatta yarja idha matu la tusahib janaizahum si ɓeeɗo jogiiɓe bid'aji yaltineɗi diina si ɓeeɗo maayi wota jokkutu wota wondu e fureji maɓɓe ɗin li annahum yanzilu alayhim alghadabu wal adabu wa yusibukum ma asabahum taw wonde maɓɓe dey sabu cippoto e maɓɓe tikkere allah e lette allah ɗen si tikkere allah e lette allah ɗen cippike tawi hiɗon ɗon onon kadi on heɓoray ko heɓɓe kon heɓay on non wota on tigiya e mum few ɗum ɗo ko so tawi ko joom bida yaltinowo diina ɗo qawlu lfudayl ibnu iyadin man jalasa maa sahib bidatin warithahu al'ama yani al'ama fi lbasira wa ama alqalb mo joɗodi e joom bida o heɓay gundam o wumay wumugol giiɗe ɗen na gite ɗen gite e giiɗe no serti o giiɗe ɗen wumata ɓernde nden wuma tawa yiyata gonga ɗaɓɓitata gonga hande kadi konngol makko ka o wi akulu ma yahudiyin wa nasranin wala akulu ma mubtadiin li anna alyahudiya wannasraniya marufun annahu sahibu dinin wa millatin diniyatin mukhalifatin li dinina sabuna alyahudi jongi annasarajo no anda ko jon diina ko jon laawol luutodirgol e diina men kam few min awwali ila akhiri wa huwa min ahli alkitabi wa amma almubtadiu fa innahu yadda alislam amma jon bidi on kanko mo inna ko en fof ko enen fof ko kalislam wonde mo fof ko en julɓe wa amma alyahudiyu aw annasrani fala yadda alislam alyahudi yo annasarajo on kanko mo jogii diina o wiyata kanko julɗo goy ko ɗum waɗi séparation no woni hakkunde mum wa taarifu annahu yahudi aw nasrani lakin almushkilata wona mushkilatu kono to jilɓa e on woni fiman yadda l'islam ko nodditoɗo l'islam en fof ko en julɓe wa tasigu bihi wuri ha hooloɗama wa tajlisu mahu joɗoɗa e makko fa yajurruka o pooɗe ila sharri faade e bone o pooɗe o naɓe ka bone
وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة o danger oɗo kulaleji ɗi oɗa wondi ɗin no tiiɗi ɓuri kulaleji ɗi gaño feññinɗo ngaygu wondi ɗin yaltitanno ma wonde min he en alda hay fus oɗo ala probléme oɗo o janfatako ma o ɗaynatama a janfitortamo kadi a ɗaynitortamo tele ko yewdiri kadi hayɗa andi mo be position mum no anda kono oɗa hinyo wonde ayi na anda do darale be juula darale be hoora darale ko men fo hajjidoy darale be no wakkili be no janto inde Allah be no wirdo be no tinni be no watti dum do ko do sarenaki dayni torta ha hajuma bon qawluhu wa uhibbu an yakuna bayni wa bayna sahib bid'atin hisnun min hadidin yani yamna al ikhtilata bihi bilo fala hakkuda nge jom bid'a hara ko tata njandi fi o tabe jillondiri few قول الفضيل كويدو كدي إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله لأن هذا من الولاء والبراء سبنا كويل ديغال إكا داندو ديرال إن الدنا أو كو إنين الولاء والبراء دونو جوك دونكو كدينا تيجي تيجي جيا كو هم بي جوغو نيرتا weldo wona ɓeeɗo awa ko onon koye canga ko gotum wonɗo ma ɓeeɗo on alda fes fa sarmum wa in sarman fa sarmum o wi alwala'u li ahli l'imani walbara'u min a'da'i llah weldigal ngal ko yimɓe limanu ɓen jeeyi ko ɓen handi e mum dandodiral ngal woɗɗodiral fes jokku lawol mami jokki lawol am ɗum ko yimɓe ayɓe Allah ɓen hakkude julɓe e ayɓe Allah ɓen hada aslu min usuli l aqida ɗum ɗo ko lasli ko bindere ko tugalal e tugale finne ɗen taban ɗo inchallah en aroya ɗum e defte goɗɗe goo yimɓe goo no faami ɗum ɗon faamu nokkeli goo parti hoye goo ɓe faami toon faamamo ye faljereji yani alwala wal bara ko homɓe weldata e mum ko homɓe ayrata e mum ɗo darson ɗo en wata wadde détail ji ɗi fof en aroya inchallah defte nde ƴettoten no yeeso nde ɗo on aslu ɗon haara no nder toon en détail e moƴƴi sabuna ɗon palje no waɗere ɗum joni hay hakkude feddeji julɓe ɓen e masala hoy tawata ko ka furu ko ka calɗi koye woni wona ka bindeje yaqiduna alwala walbara alayha yani ɓe waɗa weldigal yani ko ɗum ngal ɗo woni peesirgal ngal ande si oɗo ko sunniyankojo ko julɗo si o waɗi kunɗo haray en woni goto so waɗali kunɗo natabarra'u minhu faljere no wadde e muɗum inchallah nazidu dhalika tawdihan في الدروس القادمة إن شاء الله. قوله ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق. ومالأ يعني جوكو نرى مكو ولا مولو ميل ياقل وناكو حاني. قوله ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا لأن هذا من البراء. يعني إذا تبرأت من صاحب بدعة وبدعته مكفرة فأنت تبرأت من الكافر والتبرؤ من الكافر قربة إلى الله سبحانه وتعالى. si a pottitike tun kefeero hara a ɓattike Allah ɗum noon pottitagol mo ngol aña mo inna min e ngalda few mi falda kama e keferagal ma ngal wona an neɗɗo on koko fiɓuɗa ko ɗum ɗon ko dewal hara a ɓattike Allah subhanahu wa taala. qawluhu wa man intahara sahiba bid'atin amanahu llahu yawma al-fazl al-akbar. man intaharahu bil kalam sonkanimo ko haala wa ankara alayhi o yeddi ko on jokki ko inna an ko jokkuɗa ko ɗum moƴƴa ko bid'a ni fa inna allaha jalla wa ala yujazihi yawma al-qiyamati allah teddu mawɗo o yoɓay on tigi ñande dargal yawma al-fazl al-akbar ñande ɗenƴere ɓurde mawde nden o yoɓamo bil jazai l hasani joddi moƴƴiri ɗum ko hoolagol hara
ko hula kon kanko hula huwa man ahana sahiba bid'atin rafa'ahu Allah. الواجب عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام. من تقول به ما قد نقول نادنو إنه نجي تدو نقول فو بفدائم. الواجب إهانته كواتني كوسي أمر فيره كهوي نقول به ستة أمر فيره كهوي نقول به تتدي لأن الله هانا سبب الله هوي نيبه sabu ɓayɓe suɓike e jokkugol diina e rewirgo Allah tawi nano laɗo waɗir noon ɗum ko hoyede noon wa hada aidan min alwala'i walbara gallama tabita e muɗum wuura e muɗum a wawata hiya ka sunna yo hiya ka bidiya yo tan no woodi haɓɓirtoɓe waɗay tawfiq si ɓe ari ka yimɓe sunna haray ko ɓe yimɓe sunna machallah mbanin konnguri ɗin si ɓe yahi ɓe yiidi e yimɓe bida ɓen ɗon kadi kala bida ko ɓe waɗi ɗum kadi ɓe jokkay ɓena ndara ɗo ɓeɗo probléme ala si ɓe ari ɗo haɗay ko menen ɗo neɗɗo e wonu tawa moto on tigi ma taw waɗa ma taw waɗa moni o may si tawi ko wan ɗon ɗon bete no wi e illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman kono ɓe tawata ko yimɓe si a tawtali ɓe hay hunde ko ɓe wawama ala ko lorrete ala ko wigol to yum hollugol woni no jogii e mudaratu kañum metta fii kañum no faamodire no haray wona ko haani yentori Allah subahana taala yo tabitingen e hoore e o sunna ko nelaɗo wonno e mum kon hara ko diina ka nelaɗo wonno e rewirde Allah kan haɗa ko kan uureten e muɗum ha ñande mayɗen tawɗen Allah subahanahu wa taala Allah dandu en wondugol e yimɓe bida ma sincugol bida aji ɗin Allah dandu e majjude e majjinede wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. يعني ده دفتر ده لاني هنده شرح السنة لأبي محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله. ده هنده لاني إن شاء الله يندارو ده هيدين تندو ودفعل يوتو ده العقيدة الواسطية ده الشيخ ابن تيمية واللي فينا كون شروحات مايرة نودي ko sharhu Muhammad Harras on Muhammad Hawas ko on sharhu ɗum ɓuri yaajude ko mi falno kono mi heɓali kande ɗuuɗi ga nde ɗuuɗaga jonno Cheikh Uthamin no waɗde sharh Cheikh Salih Fawzani waɗɗo sharhu ɗo on no waɗde sharh kono hayɗen ɗon sharhuji ɗon ɗiɗi woni ko fuɗɗuɗen tokkoɗen ɗo inchallah ɓeeru ko heɓuɗen feere o e nuskhaji ɗin sooden ko heɓaki feere no gasa haray no ka Google on tigi cippina ka Google ma joni téléphone ji ɓuyɗo jogui ɗo Android no wawi cippingol toon hatuma e Alaji Souleymane han si ɓe yahu inchallah ɓe addano en defte ɗen Misra haray inchallah ko ɗum ɗon woni toon haray ɗe geni ɗen halduno kadi hande goɗɗum ka yettesoɓe ɗon ɗo en halduno hande woday ko wallitiɗen ɓe musidɓe meɗen jokkanɓe ngol bindol adlam hiɓe jogii tumbodiral molanal ngal kindiya ɗo ɓorde 26 ha 27 balɗe tati joni noon mo heeɓi feere yew tawtaɓe ko golle men en fof ɓe jokki ɗon mo heɓali feere jondiɗen ɗo sokeje woden ko jonnoɗen ɓe ɓayen andi tumbodirtake e hoore ninala ni nani on heyde ɗon e defte ɗe wonde nge janngude nde andi no woodi ga tullabul ilme wonɓe e janngude moƴƴi ɓe refto ɓe waɗa taaliqat kala deftere nde janngude faalaɓe heɓde ijasa e deftere nden min ndaaray ko honno min waɗita ihtibar e mayre alal ajisa aw alal si ɓe waɗi ihtibar ɓe tawi ɓe wawide janngude ɓe wawide jannginde jonne ɓe ijasa e muɗum ko ɗum ɗon woni tariqatu salaf si ɓe jannginino talibaji maɓɓe ha ɓe andi oɗo o wawi nde deftere ɗo ɓe jonnemo ijasa awa min mi newnani o talibajo an ɗo yo o jannginde deftere ɗo yo o jannginde e juuɗe an ha o wawi mi heɗani ko mi tawi o babul ilmu wonɓe janngude ɓen tigi tawa ɓe waɗi won wadde taaligue wadde mutaba ala inchallah en waɗoyoy jalsa goɗɗo goo no ɓe mireni ga ɓe yani inchallah jasakumullah khairan
ɓeɗo maki wo ko gaburu mon tawi gaburu ka galle mum mana imma joni hara o soodu galle nden o andano gaburu no nder ton o yiya noon gaburu mara o ala ɗon ɓe surra e ɓawa makko e misal tun amimo gaburu no ka gaburu no ka galle ɓe faala noon egginde gaburu no honno ɓe watta yoɓe aso ɓe adda coñci e gonti kasange ɓe adda ɓe wallina ɓe waɗi ka wudere ɗo ma ka ɗuma ɗon ɓe monda ɗum ɓe naɓa ka berɗe ɓe asoya ɓe ira toon ɓe hutora ko ɗum waɗi ella no woodi moƴƴi noon e waɗugol e surrugol fati ɓen ka galleji ma ka juulirɗe kono haray no newna si tawi woni lorray si tawi lorrata on tigi accugol ɗon hara e guinare ko ɗum ɓuri moƴƴude si tawi lorrata tawi no lorray masalan tawi ko sonti ko telen ka qibla so on tigi juulay ko ɗon ko fewtata ma ani no ɓittiriɓe no ɓiƴiɓe wona kamɓe wanno haɗa ɓe wawi ittude komɓe jeeni ɗo waɗi ma ardere gati ɗo ɓurata ɗo kono arde ati ɓeɗo woni ko hollata en ɗo Salaam